O te whaatalo whātu I lau whaafonga angai le nei tai au, alo mai o Talala Radio Samoa. He ese lava a fianga o le Pasifika mai le El Nino, po o le tau mawhanawhana ma le whengasolo a ingo swing o le tau. O loo matua I malulu ai nisi vaenga o le kelope, ai whaatetele le mawhanawhana I isi. Ai le Pasifika e eia tu motu o loo tinga aina I le vevela. A o isi o le mamafa o timunga whaatusa I isi tausanga I le taimi lava le nei. Mai le sui lo ofisa o le va ai tau. O le tau vevela o loo matua I longa o na tinga aina I atunu I le tui saute, le e au fiai mararotonga. Ma o le ua saule fautuanga e whaasao le sua vai. O fitina whaamawina le masina tālu ai le pa ua le sua timu whaatusa I isi tausanga ma e fualinga mai e alu ai lava whaapea I masina o iluma. O atunu ufo isa masani o na lea I se timu I le taule nei o le ua whaamawina le mamafa o timunga. I suinga lava le El Nino o loo sauma fautuanga e ono whaau popo le whai numera o a wha. E o mai le Pasifika I le vai taule nei. Ma o le masina o Februari whaasolo atu ia mati, e ono o mai ai ma e tā wai le tā pena o le Pasifika. O fesuia ingo le tau le Pasifika ono le El Nino, e ono whaasolo atu I le masina o me. To alua tangata manu ana na fi mafua mai le taimina ngā o ia I se tasi le taavale leo I manukawi au kilani. Reporti o lewa ave leo le ali I watu ua ia nei na ia ngā o ia le taavale leo mai Puinui Road, ma e ngā oio lo opisi leo e whaatoa fi le muse tasi o mata upu na mo o mia vave ai. E le I umi se taimi na aluai ma le taavale leo ai alu atu sosoa taavale lua o lo opaka. Ma o tangata e to alua na whaamanu aliai, o le ana fesoa soani I ai le au whai ngā luenga a le ambulance. E o mai le taimi e tu ufa ata se talo tai au, e le I toe mau o mai se tala I leo I le ua tau fia nei pau le reporti na sau I tuana na fi o lo o va ai I ai le ofisa I molia. E iai tu risi asi mai I New Zealand, ato I loa muli ane matua I tau ngata lava le tau o visa, na o lato totongia atu le tau sao, e ta tau o na iai. O le ele mamau atu talo na whaafai ngofia o na ulufale mai I New Zealand, tangata mai atunu e iai kanata whaapele malo tele o Amerika. O leo mai iai I New Zealand, e mo o mia le whaatalo sanga o le New Zealand Electronic Travel Authority, le e ta tau o na o le 5 tala, e au fia I male tourism levy. Peitai, o le ana tatongi e nisi, le lua se lau se fulu whātala. Sau no ele pule silo le House of Travel Brent Thomas I tala le News Hub, e le fau le tūlanga. Ona e tele upenga ta whailangi a pūlenga ese e mawhai ona whaatalo sanga I nai. E se maile upenga ta whailangi au tū ale immigration. Wa whai mai emal immigration a New Zealand, e mo o mia le siaki le leo upenga ta whailangi o loo a ngai I ai tangata, mo pepa whaatumu nei ma ia mauti noa o le upenga ta whailangi sao ale malo, ai le o se third party, le e iei fo I mālatou lava pei meni whaau popo, po o fees. Ma ue tala fo I whaapea fo I le whaatumu ino le ESTA, po le Electronic System for Travel Authorization, le e tatau na whaatumu e tangata City Seni New Zealand, e ulu whalea I Amerika. Le e tatau na o le luas fultasi ta la Amerika I lunga o le upenga ta whailangi al vaengo tiute, ai lua se lau ta la Amerika mo na tupu, e isi upenga ta whailangi. O le fautuanga watu ina mai, whai le leilau so e suenga, ma ia mauti no lo o sa o le upenga ta whailangi o lo o ea ngai iai, mo pepa whaatumu whaia online. Umi tele tau sanga o whaaleanga ina vai o hokianga o na o vai leanga mai o taota po o wastewater. O tangi o lo halu iai vai leanga nei, a o ina tumu maoso I fafo. O taimi e to e sa waile vai leanga ma whaaleanga ina ai vai tafe, ma o atu ai le sami I hokianga. O tangi vai nei na whau I taimi o le valu se fulu, ma o taimi e ti mungai, o taimi whai ngata ia. O le to tele o ai nga hokianga, wa toi moli maui tala le News Hub. I le whaanoa noa tele I le umi o tau sanga o whea ngai ma le nei whaafita auli. Ai maise, wa le tali tonu ina ai ma le sami se ta ele. I le tele o tau sanga o le ana tau mawhai e tangata hokianga me to tia ese whaatase ma le council, se I fesoa soani e fo I ai le whaafita auli pe tai e fōlinga mai e le o lava. Ma tala whaaiu, luas fun male lua ngā luenga lavea I a surf lifeguards na pisi e le whaaiu ngale vai aso. A oa nga I ai le to atele I matawhanga. Mai le Surf Life Saving New Zealand I to tonu lava ia na o le aso sa. E whaafas fulu ma le lua o na mo umiele fesoa soani a lifeguards. Ma o le aso fo I leana whaamawinai e le I lalo mai o le tasi afe tangata na asia le tele o matawhanga.
A oanga i ai lale to a tele i matawhanga i le nei tau mawhanawhana. O lo tu mau lava fo i fautuanga. E mata ali ei blue bottle jellyfish le ana a fiaitang tato a iwa. A o iai se tasi o matawhanga i le aso sai au kilani. O le whaamanatu o lifeguards, yaki mua mua le upenga ta whailangi le safe swim, ai ele ia nga i mota e lenga ma ia tautua nā. E au i totono o fua o lo o whaai longa i vaenga saunga le mua le sami mota i lenga. Talanalo Radio Samoa, manuel ne yaso.